Svete obitelji, zasluge Božje, stalno Bogoljuba, slađenu Stojana, Draganu Nenada, Milana, Senko, Miodragan, Svetlanu, Luku, Marka, Tamaru, Jadranka, Maru, Stevu, Svetko, Đurađa, Tamaru, Miloša, Teodoru, za milost, život, mir, zdravlje i spasenje njihovo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Čovjeku ljubi Bog i tebi slavu nosimo, Otcu i Sinu i Svetom Duhu, sada i uvek i uvek, uvek, amin. Hristos voskrese iz mrtvih, smrtiju se poklali, su život groblje, života roba. Voskrese iz mrtvih, smrtiju se poklali, su život groblje, života roba. Voskrese iz mrtvih, smrtiju se poklali, su život groblje, života roba. Blagosloveni Gospodine, na vas druga, čovjekoljubijem, sada i Hrista i во веки веков. Amin. Hristos voskrese iz Святый славный Секван апостол, святого апостола Ясона, Иисуса Патра, и живот святый отца нашего Иоанна, архиепископа Константинова града, святый српский просветитель Юпитера Симеона Мироточиваго, святого Савия, Арсения Максима, Василия Острожга, Чудотворца, Петра, Алексея и Филиппа, святый праведный Боготец Якима Яни, и святый помилует и спасет нас, яко благий человеколюбец. Отец наш и Господь Иисуса Христа, Боже наш, помилуй нас.